Warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba cedera lun belum. Nyo sengaja lun putebi video nyo khusus ku urang yang ka pernah gelarang dan gepehareum urang tadarus. Urang beut nibak bulan suci Ramadan. Jadi nalun dengo cukup tat viral ka jino video Abu Mudi Mesra yang ka gepehareum urang tadarus. Jadi apa makna Abu Mudi yang ka gepehareum tadarus urang beut dengan mikrofon. Jadi pakon kagepe harum secara gefonis langsung harum urung tadarus. Nyo yang pele tatu manyong, nyo yang pele tatu pu. Jadi di segi toh harum urung beut. Di segi toh harum urung pakai mikrofon. Di segi toh. Sedangkan tabut nibak bulan suci Ramadanyan bagi katanya sah-sah saja. Nyo tatu pu dro tu umat Islam wajib bagi katanya. Jadi pakon dikarenakan mengganggu got nyan tengen, dikarenakan mengganggu urung tengen dengan na urung jak beut. Pu dikarenakan hana betul tajwid. Ya, hana betul tajwid bak dikeun kadang hana betul bak semadu, hana betul bak semupo, hana betul bak di semutrom kadang wate di beut nya. Jadi menyo hana betul bak tajwid wate di beut, wate di tadarus malam suci Ramadan, hai tengku bangai nu tamong lam semujid, nu duk lam semujid, nu puruno urang yang beut tadarus malam suci Ramadan hai bangai, hai klo, bek kajak pehareum urang beut hai binatang. Namu pom. Menyo hae ka dengo urang beut ke hai binatang kajak pap ma ke kedeh saboh bek kaduk ibu mo di bumo Aceh lun. Nampung. Nyan bumo Aceh. Urang beut nyan wajib god ngon hana god, menyo hana god hai binatang hana ruh tajwid kata mong lam semujid kapurno bek gaduh kaeh lam pap ma ke. Bek gaduh kaeh hitinan hai binatang. Kapurno anu murid ke lam semujid menyo hana betul tajwid bek kajak pegah harum ke hai binatang. Hana harum urang beut nyan hai binatang. Guyu area sulam urang beut nyan. Jadi pu pasai tajak larang dan tajak pegah harum. Nyo yang pelelon temanyo. Menyo harum urang beut ngon mikrofon berarti harum yang pegah nyan soyang mendakwah ngon mikrofon. Harum total mengganggu gop sit, mengganggu gop kerja sit, mengganggu ketertiban gop sit yang mendakwah ngon telefon dan ngon mikrofon harum. Nampung. Jadi baik sembarangan untuk nejak pehareum urang tadarus. Menyo hana betul tajwid, hana betul bak dibeut, hana betul bak dikeun ayat kadang nu tamong lam semujid kedeh. Ya nu tamong lam semujid nu purno urang. Nak roh dikeun wate dibeut, lon urang beut cit malam puasa barakon. Malam suci Ramadan lon urang beut segolom lon kujak merantau. Ku mencok-cok ayat, na urang 20 dro, na urang 15 dro, na urang 30 dro. Jadi kamu wate saat mebeut menyokatroh malam poh 12 malam berarti kamu hana menggunakan le meat di luar. Hana menggunakan le kamu meat yang di luar. Kamu menggunakan meat yang di dalam masjid tegai. Jadi yang tak pegah harum ke urang beut pu pasal. Nyo yang pelelon temanyo. Pu fatwa yang kagak peharum urang beut pakai mikrofon. Pu fatwa mengganggu kanyan tengen. Ya, mengganggu kanyan tengen. Kayu jak let ma ke gedeh menyo mengganggu hai ke dengar urang beut. Kayu jak pap ma ke gedeh menyo hai ke dengar urang beut. Nyo mana halun? Lon yang pegah hana harum urang yang beut. God ngon hana god tu urang belajar. Menyo ka dupu nyan hana god tajwid hana ruh bak dikeun kitab Quran, maka hai binatang kata mong dalam masjid kapurno. Kapuruh nak roh wate dibeut, wate dimicok-cok ayat lagi nyan nak roh dikeun. Jadi pu pasal jino yang ka tajak harum. Harumnyo harum je lampap ma ke proposal yang ka khop-khop nyan nak harum. Yang ka bisnis inan online, yang ka dakwah online inan hai binatang bak vlog maupun bak YouTube nyan nah harum. Jika pegah dia. Nah harum pahana. Harumnyo harum je lama ke hidung binatang palih perutih hibli. Yang hibli yang dalam tubuh Abu Mudi Mesra nyan kafe siah laknat tilah haji ya. Nah so kerja kafe binatang nyan, hana so kerja kafe lon kerja kafe Abu Mudi Mesra nyan. Kafe ji. Kafe siah laknat tilah. Ubena fatwa Imam Syiah yang dikembangkan oleh binatangnya. Dan na terdengar dalam perkara puasa berawai tak semajuh oleh dengar takun doa. Perkara gepap magusnya. Hantam terdengar dari indah tu dekon. Sedangkan bermulaan dengan tak lakukan sesuatu yang baik di kitanya, harus tak bermulakan dengan doa bismillah sekurang-kurang ji hai binatang. Kon tak khop-khop laju. Nyo kamu dakwah lagi-lagi pap magus dum.
Harum urung beut ngom mikrofon. Harum nyo harum je lampap ma ke cita nyong dia bak gurekah rukok na ke harum. Cita nyong dia lon rupi rukok si. Cita nyong dia bak gurekah na harum rukok pahana. Bagi lon harum rukok bapi lon pi. Cita nyong dia bak gurekah. Pakon hang geje harum rukok, pakon hang geje harum proposal, pakon hang geje harum riba. Pakon hang geje harum yang dong-dong bak pintu penguasanya. Harum urung beut binatang paling hikelo. Antek Yahudi yang pegah harum urung beut. Urute bijeh Fir'un tu. Napa hati ke lon tenak lagi nya? Yang hana puas hati ke binatang kayu jauh video bak bang lahap di mesra dia. Ha, ilmu yang panjang abu di mesra nyan tapi iman hana benar tu boleh urung droji. Nyan keturunan Minang. Minang kerbau abu di mesra nyan kon darah Aceh, kon asli Aceh cuma menetap sagai dia Aceh. Harum urung tadarus, harum nyo harum je. Menyo hana betul kira-kira dibuat le urung. Ha, menyo kira-kira wate dibuat ngedengo mesti oh hanaruh wate dikin tajwid. Hanaruh wate semupo, hanaruh wate semadu, hanaruh wate semeglung berarti. Dah tamong lah masjid. Nejak purno, baik gadoh no bulan puasa hai binatang. Bulan suci Ramadan wajib le katanya tabut dalam masjid maupun lam munasah. Apa pasal mengganggu kau? Mengganggu pasal harum. Ha? Harum. Ha? Harum urung pajuh proposal. Nyam yang harum. Urung kop riba. Nyam yang harum hai binatang. Kon urung beut Al-Quran harum kaya apa harum hai binatang palih ke. Napa hati ke binatang? Ha? Kayu tamong tengku yang malam tiat. Baik gepam mah ke kaya apa harum. Anti urung hafai Al-Quran macam na dilahap di mesranya. Benci dengan daya berkembangkan di mana-mana bak sago. Rata daerah nyampi benci di binatang nyan. Senangi wate urung wate gop mate namun pok payo bucit kop lang mule abu mudi mesranya. Utak peng utak ho. Ilmu panjang iman tan tapi lagi abui. Makin kedua karab mate gaduh baba ayat-ayat fat gaduh petimang fatwa kafi Syiah sabi. Tiploh boh keturunan bangsa Aceh kah? Ha? Tiploh boh keturunan lebih ke bangsa Aceh? Ha? Hana ulama jamun yang peharum tadarus. Hana ulama jamun yang pegah katanya wate dah buka puasa. Berawai tak kok baru tak doa. Hana tok bak silahap mudi mesranyan. Hana pernah lon kulingo lom imum maupun ulama maupun ustaz maupun dengku. Hana pernah lon dengo urung benci dan urung senang watena urung meninggal. Dan hana pernah lon dengo urung yang pegah menyonat dong rata dayah rata sago benci hana pernah lon dengo. Maka hai tengku bangai waten fatwa betul-betul betimang. Ha, baik carong yang nana fai hadis tapi hana betimang pu yang dalam hadis hai binatang palih ke. Ha, baik gaduh ke pulau ayat Allah. Baik gaduh kami hadis untuk kami tapeng hai binatang palih. Nyan yang kamu dakwah nyan mikrofon ka pakai mengganggu ketertiban gop si. Nah kasin ke. Ha? Kamu dakwah lagi yang ka upload le video di bak vlog, bak Facebook maupun bak YouTube maupun bak apa mentau. Nyan nah haru. Ha? Ci pegah dia. Pegah je harum urung tadarus harumnyo harum je lam beut ma ke du.